Oh pegawaian, aduh, duit dompet garing, ku emak tadi paraban, kuneangan ke mana? Kurang ikhtiar heula lah ya mah. Sugan menang keluar mah ikhtiar nyen pulus. Aduh aing ngaripuh kieu di pamarentah eueuh pemasukan. Aduh kumaha ya. Dunia tak bisa digantian lupa. Dunia tak bisa di ayah-ayah. Rudak hirup kieu wae mah Anjir kan tangkurak batur. Goblok. Capek anjir. Oh, kayaknya siang poe aya nama ieu. Ini mah keluar heula dengan piduiteun Kieu wae mah. Maka diudak batur geuning. Siga ibu-ibu mau atas. Sok. Kurang diwasitan. Oh, sok. Fine. Di sudut biru, fighters dengan julukan Zen Wolf from KFG Tiger Shark Jakarta. Bela diri Muay Thai 3 kali menang, belum pernah kalah. Adi Parianto. Sudut merah from Pitbull Academy Tangerang dengan julukan Tiger Karo, kelahiran Kaban Disiplin Wushu. This is the one and only Brando Mamana. Juri 1 mau bertarung. Tarwa. Motor aja. Anjing sia. Anjing ngebangsak di bangsat. Tak bisa diganti lupa.